warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tahsin kita, yaitu sekarang sudah sampai surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Apa makna tahsin? Tahsin adalah menurut bahasa artinya memperbaiki. Hassana yuhassinu tahsinan, memperbaiki. Maksudnya memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Maka di sini kita harus menyempurnakan apa yang perlu disempurnakan dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita. Tajwidnya, makharijul hurufnya, dan lain sebagainya. Ya, baik, sekarang kita mulai saja. Kita mulai membacakan surah Al-Ghasyiyah. Pertama saya baca, kemudian diikuti oleh anak-anak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة diulang وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ulang ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع wala yughni, jangan dikolkolahkan. Wala yughni, tidak ya, huruf ghain tidak termasuk huruf qalqalah. Wala yughni, ya, ulang. La yusminu wala yughni min ju'. لا يسمن ولا يغني من جوع min ju' ain min ju' ulang la yusminu ayo لا يسمن ولا يغني من جوع sekali lagi ulang ya la yusminu wa la yughni min ju' لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ
لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية diulang في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة diulang وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت diulang أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر Innama anta. Jadi jangan innama anta. A-nya enggak jelas, hamzahnya enggak jelas. Hamzahnya dijelaskan. Innama anta ya, huruf hamzah. Di mana makhrajnya huruf hamzah? Di mana? Di mana makhrajnya huruf hamzah? Di pangkal tenggorokan ya. Jadi jangan disamarkan, harus dijelaskan ya. Fadzakir innama anta mudzakkir. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر Bimusaitir, tipis tir, jangan tir. Jadi tir. Karena huruf ra sebelumnya ada harokat kasrah tipis. Lasta alaihim bimusaitir. لست عليهم بمسيطر Sekali lagi. Lasta alaihim bimusaitir. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا من
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم Inna, nanya pendek. Inna ilayna iyabahum. Ulang sekali lagi. Inna ilayna iyabahum. إن علينا حسابهم Perhatikan gunnah ya. Thumma inna itu gunnah namanya. Ulang. Thumma inna alaina hisabahum. Manya pendek. Thumma inna ya. Thumma inna alaina hisabahum. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tadi huruf yang bukan qalqalah jangan diqalqalahkan ya. Yang mana tadi wala yughni jangan wala yughni ya. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, ta, qaf. Huruf ghain tidak termasuk ya. Wala yughni kemudian gunnah ya. Kemudian gunnah perlu diperhatikan, yaitu kita menahan sebanyak 2 harokat. Thumma inna ya. Thumma inna 2 harokat. Kemudian sempurnakanlah huruf hamzah. Seperti tadi, fadzakir innama anta. Jangan dibaca innama anta. Enggak jelas. Ya. Enggak jelas. Harus dijelaskan. Fadzakir innama anta mudzakir. Di mana tadi makhraj hamzah di mana? Pangkal tenggorokan. Ya, di pangkal tenggorokan huruf hamzah. Baik, untuk tahsin surah Al-Ghasyiyah ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan hafalan-hafalan kita selanjutnya. Baik, terima kasih.